Bez obzira jeste li početnik ili već iskusni vrtlar, produktivan vrt započinje pomnim planiranjem. Zima je zapravo idealno vrijeme za to. Zato ću vam u ovoj vrtlarskoj radionici by Pevex pokazati korake koji su zaista bitni kako bi vam sezona bila uspješna. Ključ uspješne vrtlarske sezone je napraviti dobar plan. Bez plana vrlo lako ćete skrenuti s puta, zato pisani plan vodit će vas od početka do kraja sezone. Sigurno se pitate zašto plan. Plan će vam pomoći da u svakom trenutku imate pregled nad sezonom, da vidite svoje pogreške, svoje korake koje morate još učiniti, odnosno da znate koliko biljaka trebate posaditi i uzgojiti. Svaki početak planiranja je u odabiru biljaka koje ćemo u sezoni posaditi. Predlažem da napravite popis ili u glavi ili na papiru onoga što zaista želite uzgojiti. Sigurna sam da vaš plan uključuje i uzgoj biljaka i sjemena. Iz široke ponude birajte većinom one biljke koje vi i vaša obitelj volite, ali ne zaboravite i na ono nešto novo. U svom planu ove sezone poigrajte se biljkama neobičnih oblika, boja i okusa. Nakon što ste napravili popis biljaka koje ćete u ovoj sezoni uzgajati, treba obratiti pozornost na rotaciju usjeva, takozvani plodored. Uz pomoć plodoreda biljkama ćete osigurati bolje uvjete rasta, a imati kontrolu nad pojavom štetnika i bolesti. Užurbani tempo života ponekad nas dovede u situaciju da neke stvari zaboravimo. Kalendar će nam biti idealan alat za uspješnu sezonu. U njega upisujemo vrijeme sijanja, presađivanja i sadnje biljaka, ali isto tako i vrijeme kada treba biljke dohraniti. I za kraj detaljan popis materijala koji vam je potreban u vrtlarskoj sezoni pronađite u opisu ovog videa.